салом мегӯям ба дӯстони азиз ва бо шурӯъ як рӯзи навро барои ҳамаи шумо табрик мегӯям ва умедворам ки рӯзи саиди фитро дирӯз хубу хуш сипарӣ карда бошед ва ҳоло омодаед ки чанд лаҳза хабарҳои муҳимро аз ман Шаҳлои Гулхоҷа бишнавед ва бубинед ки дар Тоҷикистону ҷаҳон дирӯзу имрӯз чӣ мегузарад. Хуб, шурӯъ мекунем аз он ки шаби 14 ба 15 июн бар асари омадани сел дар ноҳияи Машчои вилояти Суғд як қисми низомии Вазорати дифоъ ва амволи шаҳрвандон осеб дидааст. Мақомот ва ҳамсокинон мегӯянд дар чанд аз солҳои ахир ин нахустин бор аст ки онҳо шоҳиди чунин ҳодиса мешаванд. Хизматчиёни қисми низомии Вазорати дифоъ дар ноҳияи Машчо субҳи 15 июнро бо такоббур шурӯъ карданд. Сарбозони ин қисми низомӣ воқеъ дар Доманкӯ ҳанӯз фурсати тоза кардани селроҳаро пайдо накарданд ки об вориди ин ниҳоди низомӣ шудааст. Соати 3 шаби 15 июн сел ягона пули пайвасткунандаи қисми низомӣ борои асосиро хароб намуд. Баъд аз зуҳри 15 июн ки хабарнигори Радиои Озодӣ ба назди ин қисми низомӣ рафт, сарбозон ҳанӯз ҳам боқимондаҳои селро аз дохили бино ба берун мекашиданд. Дар пайи омадани сел пул ё роҳи асосии пайвасткунандаи қисми низомӣ борои асосӣ хароб шуда буд. Сардори бахши ҳолатҳои фавқулоддаи ноҳияи Масчо мегӯяд ҳодисаи селфароӣ дар пай боришоти зиёд сар задааст. Аз ҷумла Ҷамшед Кӯчаков гуфт, боришоти зиёд дар шаҳри Истиқлол шурӯъ шуда, дар пай он ба ноҳияи Масчо сел омад. Аз сели субҳи 15 июн на танҳо қисми низомии Вазорати дифоъ, балки амволи шаҳрвандон низ зарар дид. Аз ҷумла соҳиби як нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ мегӯяд, танҳо ӯ дар ин ҳодиса беш аз 15 000 сомонӣ осеб дид. Ба нақли Мирзо Маҳмадхоҷаев, ки молики нуқтаи фурӯши сӯзишвории Сироҷ аст, мегӯяд сел барояшон ғайриинтизор буд ва аз ин ҳисоб натавонист амволи худро наҷот диҳад. Хоҷаев мегӯяд дар пайи селхезӣ 2 тонна сӯзишворияш ба об рафт ва нуқтаи фурӯши сӯзишворияш ҳам муваққатан аз кор монд. Бояд бигӯям ки бурдани жола ва омадани сел ба Исфара, минтақаи дигари Суғд низ зарар расонда, боис ба тахриби 3 пул, роҳҳо ва осеб дидани боғу полисҳо шудааст. Иқбол Тешаев, сухангӯи ҳукумати шаҳри Исфара, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт ки бар асари ин офати табиӣ 3 кӯпрук дар ҷамоати Лакон фурӯ рафта, пойгоҳҳои обкашонӣ дар ҷамоатҳои дигар аз кор баромаданд. Сел дар ҷамоатҳои Лакон, Авгилем, Кулканд, Чилгазӣ ва деҳҳои Хонаободу маҳалҳои навбунёди 13 ва 14 ва Сомонёну худи шаҳри Исфара осеб расондааст. Канори роҳро тахриб карда, полези помидор ва ҳосили зардолузорро нобуд сохтааст. Лозим ба ёдоварист ки боронгариҳои баҳор ва тобистони имсол барои Тоҷикистон мушкилзо гардид. Чандин минтақаҳо бахусус дар вилояти Хатлон аз обхезӣ зиёни ҷиддӣ диданд. Хуб, як хабари дигар дорем дар бораи сарнавишти як ҷавон дар Корея. Бемористоне дар Сеул ҷасади Нурмуҳаммад Ҷалолов, шаҳрванди 22-солаи Тоҷикистонро пас аз 7 рӯзи марг ва пардохти $21 000 пули муолиҷаи ноком ба наздиконаш супурдааст. Пайвандони Нурмуҳаммад гуфтанд, ӯ дар як садамаи автомобилӣ рӯзи 29 май дар Кореяи Ҷанубӣ сахт маҷрӯҳ шуда ба бемористон афтод ва дар ҳамон ҷо ҷон дод. Пизишкон барои наҷоти ҷони ҷавони тоҷик хеле талош карданд, аммо ин талошҳо зоҳиран натиҷа надодааст. Ҷасади Нурмуҳаммад аз тариқи ҳавопаймо аз Сеул ба Хуҷанд интиқол ёфт ва рӯзи 12 июн дар зодгоҳаш дафн карда шуд. Хонавода мегӯянд, агар кӯмаки ҳамватанон намебуд, намедонанд ки мушкили пардохти харҷи бемористон ва интиқоли ҷасад чӣ гуна ҳал мешуд, чунки мушкили онҳо ба сабаби надоштани бимаи тиббӣ печида будааст. Ба гуфтаи хонаводаи Нурмуҳаммад Ҷалолов, онҳо аз соли 2015 дар Кореяи Ҷанубӣ зиндагиву кор мекарданд. Онҳо мегӯянд, нархи хидматрасонии тиббӣ дар Кореяи Ҷанубӣ хеле баланд аст ва танҳо барои онҳое ки суғурта ё бимаи тиббӣ доранд он дастрас мебошад. тоҷикони муқими Кореяи Ҷанубӣ ва тоҷироне ки аз ин кишвар ба Тоҷикистон мошин меоранд, ба оилаи онҳо кӯмаки молӣ расонданд ва ҷамъоварии маблағ як ҳафтаро дар бар гирифтааст ва ниҳоят баъди ҷамъ шудани маблағи кофӣ ҷасадро тавонистанд ки наздикон бигиранд ва ба ватан интиқол бидиҳанд. Инам дар ҳолест ки ҳукумати Тоҷикистон талош дорад бо ин кишвар сӯзишномаи табодули нерӯи корӣ имзо кунад, то шаҳрвандонаш тавонанд дар баробари кишварҳои дигар дар ин давлат низ барои худ роҳҳои даромади қонуниро кашф кунанд. Тоҷиконе ки соҳиби шаҳрвандии Русия ҳастанд, бо истифода аз режими бераводиди миёни Москву Сеул барои кор озими Кореяи Ҷанубӣ мешаванд. Кору зиндагӣ дар ин кишвар иҷозати расмӣ ва доштани санадҳои заруриро талаб мекунад ва доштани бимаи тиббӣ яке аз дигар санадҳои зарурӣ барои зистан дар он кишвар ба ҳисоб меравад. Вале тавре
برخی از همصحبتان رادیو آزادی میگویند برای مردم تاجیک داشتن بیمه حتمی طبی هنوز هم یک بخش فرهنگ نشده، چون بسیاری ها این موضوع رو به خاطر گران بودن پرداخت هر ماهی طبی نادیده میگیرند، ولی در صورت پیش آمدن مشکل صحتی در بنبست قرار میگیرند. نگاه میاندازیم به ازبکستان که در اونجا شوکت میرزیویف پرزیدنت این کشور در یک جلسه که در نویه آلتیناریق برگزار شده است از وضع واردات سوری ناریزایی و گمرکچیان را شدیداً تنقید کرده است. او با خطاب به گمرکچیان گفته است که من چند تن از شما را زندانی کردم، فسادکاری ترین شما هستید و در صحبت‌های پیشینه‌تان مثلا شما حاضر بودید که همدیگرتان را بفروشید در حالی که خودتان به چنین کارها دست میزنید. در صحبت‌های پیشینش میرزیویف کارمندان مالیه را کلموش‌ها، کارمندان دوستانی را دوست‌ها و حتی افلاس‌ها نام برده بود. میرزیویف کارمندان مقامات دولتی را تا سگ‌های خودخواه، خائنان وطن، همه شما پرخور هستید و ما را شرمنده میکنید نیز گفته بوده است. و یک خبر دیگر هم داریم در رابطه با دانشجویان ترکمن در تاجیکستان. تعداد زیادی آنها که در تاجیکستان تحصیل دارند شکایت میکنند که 3 هفته به این سو نمیتوانند از کارت‌های بانکیشان استفاده برند، چون میگویند طریق این کارت‌ها امکان ندارند که پول خود را پرداخت کنند. طبق گزارش‌ها بنابر آن که در ترکمنستان ذخیره اسعار خارجی کاهش یافته است، حکومت دستور داده است که استفاده کارت‌های پلاستیکی بانک‌های این کشور در خارج از ترکمنستان محدود شود. در همین حال ناصرجان سلیمی رکتور دانشگاه آموزگاری تاجیکستان در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی تصدیق کرد که واقعا طول یک ماه اخیر دانشجویان ترکمن مشکل انتقال پول دارند، بنابراین دانشگاه برای رفع این مشکل صورت حساب ویژه باز کرده است تا اینکه پدر و مادر توانند مستقیما از ترکمنستان حق شرطنامه فرزندانشان را به دانشگاه انتقال بدهند. رهبر این دانشگاه گفت که تاکنون 10 نفر دانش آموزان ترکمن برای آنکه نتوانستند امتحانهایشان را بسپارند از دانشگاه خارج شدند و بنابر آمارها در مکاتب عالی تاجیکستان تقریبا 4000 دانش آموزان ترکمن تحصیل میکنند که نصف آنها را دختران تشکیل میدهند. این چند خبری بود که من میخواستم با شما بگویم و خبر و گزارش از این بیشتر رو شما میتونید در وبسایت ما www.azadi.org بخونید و همچنین نوارهای دیدنی رو در آزادی ویدیو که کانال مخصوصی ما در یوتیوب است تماشا کنید.